Hemm xi eżerċizzju biex wieħed jaraf lim direzzjoni għandu jieħu f'ħajtu? Mela. Tajba Parin nista' ngħid għax tajtx le għall-opportunitajiet li jiġu, jiġifieri. Kif kont qed ngħid l-ewwel jiena qatt ma kont nirriex ta' qabel, fimt ġiet opportunità. Issa stajt ngħid le għax jiena qatt ma mort nisgħallem attiva, mort and I tried it. U mort tajjeb. Min hemm fettit li bħala fertu radio l-istess ħaġa, qatt ma kellem manual ta' kif nitgħallem inkun radio host. Someone saw something in me, tani opportunità. So, iġifieri iktar tiddejjaq x'tesplora u tipprova. Qatt minn tkun tajba f'kollox il-ġurnata jiena sirt event organizer tal-parties. Qatt ma kont naħseb nkun event organizer tal-parties, imma ħadd iċ-ċans provajta, għamiltu. So, u din hija ġejja kollha minn da sens kbir ta' avventura. Hekk naħseb għax jekk inti tkun persuna li pereżempju ma tafx xi tittamel, ma tittamel xejn biex tipprova affarijiet, then you're just wasting your life. Fimt? Sure. Ġifieri inti xi tipprova innaftu pjaċir tagħmel xi ħaġa ka hobby. Hobby affjorik li inti tista' tagħmel kapaċi xi oħra. Ma nafx rispondejt il-mistoqsija tiegħek, però my answer would be don't hold back. Ġifieri tiddejaqx tipprova affarijiet. Għax once jett tipprova affarijiet ħajkollok xarqina li simpli vera xtaqt inkanta meta tkun żgħira. Minix popstar. Imma Tinqala biex kanta? Ninqala biex inkanta. Xi tħobb kanta? Kollox. I love music. Kollox. Give us a song. Minix ħankanta. Insa, lejna coward karaoke. You love singing. Jiena nagħmel il-karaoke nights ma' sħabi u ma nkantax jiena dak it-tip. Jiena vera nistħi. Imma xi ħaġa li provajt. Vera tistħi mhuwiex statement validu. Jiena vera nistħi. Vera tistħi lek outlet sigħat, titkellem kull fuq il-radio. Imma fuq xi ħaġa vera insecure. It's not something I am sharing taf kif li jena inkanta. Fimti ma nħobb inkanta, pero mhix xi ħaġa li ħanqod niftaħ fuqha. Just I tried it għax I wanted to try it. Test, you tried it. Mort nitgħallem u provajta. That's all. Imma ġi ma qatx noqgħod lura għax li ma ġi mmur nipprova mbagħad ħalli ma niftaħx fuqha, pero I would have tried it. Fil-verità dik turin mhijiex xi ħaġa li vera rid nagħmel 100%. Kien ma affarijiet oħra ħadu over. So that's why it's important to try a lot of things and then you see what you find that makes you. Ma tkunx taf x'inhu you. Ma tiġix inti bil-manual tal-istorja ta' ħajtek. Dejjem ħajkun hemm xi ħaġa. Int kont taf laħta il-podcast ta' Dileta? Le. Eżatt. That is why life is beautiful and you have to not make it boring. Try different things. Mela, tlaqna?